Ji dema dagirkirina Efrînê ve Tirkiye û çeteyên wê tawanên dijmirovî li dijî xelkên wê pêk tînin û bi awayekî sîstematîk demografiya wê diguherînin. Roja pênşemê Wezareta Gencîneyê ya Amerîkayê ji ber zilma ku li dijî Kurdên Efrînê pêk tînin, grûpên Lîwaya Suleyman Şah û Hemzat ceza kir. Kombenda Efrînê ya Civakî pêşwaziyê li biryara Amerîkayê dike, li hêvî dike ku Amerîka biryarên mezintir werbigire. دكان وكيف غتين زمان لأما بهفينا حكومات أمريكي بريارن جفي جديدتر وجفي ماستر بستيني وبالضحك كتيبة مينا عمشات وحمزاتين غيري وانا لعفرينة هي چونكي لعفرينة هر كسك دزاني اف كتيبة يقول سر اخا عفرينة دمينن پرانیه و کتیبانا قادت وانا قد داعشن برای امیرین داعش لطابقه بون لراقی بون لدیرزوری بون امریکا جوی تشتی دزانه دولتن دنجی دزانه دبن سیوانا و بالیکاریا ترکا تین عفرین بداری زوره ملتی وین دار دخن بانکی امریکا دکن و کمبند ام بیوینه خطوان جوی مستر بیناویتن و ve biryarê jî guhatî standin li ser erdê pêk were. Her wiha koçberên Efrînî jî dibêjin piştî dagirkirinê Tirkiye û çeteyên wê, Efrîn veguherandine navendeke pêkanîna binpêkirinan. بري ترك ورا عفرين داگر بكي يعني عفرين كي قالكي خوش بي قالكي باقش بي قالكي رم بي ما قلت يعني جناتو بدنا عفرين بي اما بشتي تركا داگر كرشين دا للدنيا تشقى مار دنيا هي حماني قصد عفرينه يعني مثلا بين وسلطان مراد ومثلا بين كاتبه سلطان حمزة وكاتبه سلطان سليمان يعني للدنيا قشت خصن عفرينه وعفرينه جي معقود يعني نو حاليا نو ملاتي ما يدوردو يعني بتلافين مارو دندكن دبي ام لباندي وانو كي كيتشق وارن Herçende ku Amerîka ceza bi ser du komên çeteyan da biriye, lê çavê koçberên herêmên dagirkirî li wê yekê ye ku dawî li kuştin, binpêkirin û dagirkeriyê were û bi awayekî ewle li warê xwe vegerin.